Naga benta bandang kentiu barban ai mensim susu iki Nongrep ki barep Jhur ka College of Agriculture Central Agricultural University Kyrdemkulai kalapan long ya ka jingelang jongki Nongrep hakasnong Umling lamrang ha ka sitarik urisau ar hajar arpuwei. Hakaba babun ki Nongrep Jhur jong kate ke snong kilapoi sakate ke jingelang balayo ru ye ki jingbatai ki bakham bania habai dei ka rukom rep rukom riang ki bathmai ka kum ka juk ka ba menta layo ru ka jingbatai habai dei ba ki lat jingeram ki ba ki Nongrep ki la banyo ha ki babun ki benta la samru iki Symbai Jhur bar ka Sboh Shaki Nongrep ki balayawan sim benta ha kate ke jingelang lawan ban ai simru ha kate ke sngi do MLA ka nongpo constituency ba Meral Bonds im lambat ki paralok ki balasan ran lang bat u agriculture bisa khamba dekat kum bi surku jong ngar maranga ka ni na rutin mahai ni bagi babun ki Nongrep jong ni menta hap ya du du bi wan ke ryong wan slap du bi wan ki nang din pang ni babun ki du bi tum ki ter din dan insurance ti kata ki kamu mo baka tu ki insurance baka dan ki siu ka brek ni ka siu pelada ki jingja jong ka ki nem siu ki wan kamur pengiyo ada ki nem siu ki wan kamur pengiyo ai tu belum bagi siu kan lang na kita ka insurance kalau ada jadi kuno marbangi sutu haga di distrik itu di lang ni na ko por sa ko por ka area ku slap ku ya ki bu Tuan kuat, jadi itu kita nggak ingin kesana. Dan nomor kata, ada kita skip. Perdana Menteri Pasal 5 ayat. Agak kita ban enroll di lede, nak pemerintah yang tiba sambun dengan Menteri Kapa. Tenang bah kandang kejing yo pak, yang itu kejing do boleh di belum buki insuran. Nah terakhir insuran itu tu, mata aksiden kali itu balik insuran, boleh kita kali. Isi ayat kan insuran. Kamu mulai nak itu kali kerja kepra inlapan klien tentu. Waktu itu jumpa kita. Kadang kali kita persiapan mengeram kalian kemukan. Kemudian hukum di pak ini bersuatu ini banwa ini kan jingeram. Kenapa kalau begini berdoa itu ini? But harga badai pak bagi jumpa kita dia bagi bami. Ini bagian saya ini kitchen garden berikut. Ini ngomong apa? Kibangin tung ban bami lagi. Kibangin tung ban bami lagi ini nasib kaba darangin pendengkam Sboh kalau ni dan pendengkam budawai kalau baru kita खमकिया बर्मा में Jhur budawai क्योंकि यहाँ अपने विधायक जी है वो अपना विषय रखेंगे मैं तो दूर से आया भाषा का भी समस्या है मैं ओरिजिनली मैं उड़ीसा का हूँ दिल्ली में रहता हूँ देश भर में किसानों के लिए काम करता हूँ मैं दो विषय आपके सामने रखूंगा ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि बाकी समय अपने माननीय विधायक जी का है एक तो ये जो आपको दे रहे हैं कि फर्टिलाइजर जो सामान कृषि विश्व एग्रीकल्चर कॉलेज आपको दे रहा है वो बिजनेस करने के लिए कृषि में व्यापार करने के लिए अधिक प्रोडक्शन करना अधिक धान करना अधिक पिगरी करना अधिक करना और बाजार में बेचना वो आप करना चाहिए अधिक करेंगे तो अधिक फायदा मिलेगा अधिक पैसा मिलेगा बाजार से ये व्यवसायिक काम है कमर्शियल एक्टिविटी है फर्टिलाइजर डालना अधिक प्रोडक्शन करना बाजार में बेचना ज्यादा पैसा इनकम करना वो करना जैसे अपने डीन साहब बता रहे हैं मगर अपने परिवार के लिए हम अपने फैमिली के साथ बिजनेस नहीं करते हैं पिताजी माताजी का अगर हम सेवा करते हैं तो उनसे पैसा नहीं लेते हैं